Unong elam ke NPP ubadeiru usimbut Menteri Rangba Kajela ubak sengau bhalang dhar hak arpoi tering menta ubunai ula penrem jur ya kajingkran badangshan jong Presiden ke VPP ubak Arden Miller besayuman ubala ong bak Meghalaya ru kadan kam ya kajingaki patba kebaya Sriem Kumha Bangladesh. Nga penrem jur ya kebakum kan kajingkran. Ngidei kinong elam ki badan ya kajingkit kli na kabenta Kajela. Kum kinong elam Kajela kadai ka kamram jongi ban pentikna ya ka shongsuk shongsan ha Kajela. Ka shongsuk shongsan ha Kajela kadai ka thong ba kongsan tam ka jongi penpa ubak sengau bhalang dhar syakilap thai kubor. Ula ongru ngam tharai bagi patba Kajela kin sengau tanat ya ki bakum kini ki jingkran bakin mi na kinong elam san perthai Kajela. Nga kerpat ya barok kinong elam bat ki samla bakim dei bandan ya kum kani ka jingmut jing perkhan. Tungin persyang bantai ya Kajela ladai ngila ngikwa banrat tingkong ya kajingkan ray jong udrok bat ikam beman kadai ka kamram ka jongi. Nalor kata uni umenteri ulaong ban ong bangikwa ya kaju kajingaki patba kumbala jia hapo kari Bangladesh ngam tip ubakum ue uni unongelam uban kwa bak Meghalaya ru kan ngat hakaju kajinglong jingman kumbala jia hapo Bangladesh. Kabaya bakatu ka statement ba mi uwoy naglidar no President ng VP kadi siya kali ng ngai na condemn ng sotuna. We are responsible of the state. Pero the state naman ban ong hin ko akum gitu namangi kum gino yalam jupi. Ka kamram jong ban wanra e ka chong su chung san de top priority. Ban comment ni kum tu statement ng ngai I only condemn it is not good at all. Atrai berok pay ba jung mesti bikin sok nak mensal kum gitu biji kan khamtam ngami next to the jurong ba jung na request si ngakerpat berok ikon jung mesti leader juro ndai ban ya don kum butuh mesti mini kan diulang tongin persang bantai ke state jungi ada ngila lai mempenduk bat ino didruk lai do siap mentan kuno penduk kini gedrok bakala por keleng-keleng kuno penduk kuno tuk kuno sonok keleng-keleng kata ke kamram jungi in ang mungkin kuat menolong Bangladesh dengan tip pilari kita bapak kita